twongeye kubashimira nshuti z'akadasohoka muhora mukurikirana ibintu bica kuri YouTube channel yanyu. Uno munsi tugiye kubamanukira amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ndetse no mu mujyi wa Bujumbura, ndetse n'amakuru avugirwa mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi ku bijyanye n'ingabo za SADC ndetse n'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Byose tugiye kubamanukira tubibavira umuzingo. Nk'uko bisanzwe hano kuri YouTube channel yanyu duhora ducishaho ibyegeranyo bitandukanye ku bukungu, ku myidagaduro, ku mateka. Rero uno munsi tugiye kubabwira amakuru agezweho cyane muri utwo duce twose. Rero nk'uko bisanzwe mujye mukora subscribe, mukore share, by'ukuri mubashe kubwira abantu banyu igicumbi cy'ubumenyi, igicumbi cy'amakuru agezweho kandi y'ako kanya. Rero kimwe mu bintu tugomba kubabwira mu burasi ku bijyanye n'intambara ya Kongo ndetse no mu bindi tuwa ubu ngubu ahantu bigeze. Bibuke yuko mu minsi yashize mu bindi tuwa bafashe umujyi wa Walikale, barimo bakomeza bajya Kisangani. Noneho nibuke habayeho ibiganiro bihuza Perezida Paul Kagame uyobora u Rwanda ndetse na Felix Antoine Tshisekedi bahurira i Doha muri Qatar. Rero baje kuganira, baza kuvugana bimwe mu bintu bigomba gutuma ibihugu byombi bibasha kugira umutekano nk'ibyo byose. Rero ubwo ngubwo mu 23 aho yari yafashe Walikale, bimwe mu bintu baba barumvikanye nuko mu 23 igomba kureka kurwana igashyiraho agahenge kandi ikabasha kuva mu mujyi wa Walikale. Rero ibyo ngibyo babashije kubikora mu by'ukuri, na Kongo nayo yabashije kubyishimira yuko babashije guhagarika imirwano kandi bagahita basohoka muri uwo mujyi wa Walikale. Ariko icyitondero ni uko Kongo niramuka ibatatse, niramuka ibashotoye, n'ubundi bazongera bahisubize nk'uko bisanzwe n'ubundi. Ariko noneho hari akandi gasantere kari hagati ya Walikale na Kisangani, ako ngako nabo babashije kugenda babasha kugashyiramo ibirindiro, babasha kukajyamo, babasha kukagenzura ku buryo bwo kongera gusubira Walikale ku buryo bwahita bworoha cyane kandi byoroshye. Noneho Walikale bumva ngo ni Walikale. Aho Walikale hari ibirombe bikomeye cyane by'amabuye y'agaciro, hari ibirombe bikomeye cyane byaba ari iby'Ababiligi ndetse n'abandi bose. Wumve yuko Walikale ari ahantu hakomeye cyane, wumve yuko ari hamwe mu hantu hari strategique cyane. Ubwo ngubwo ako gahenge ubwo ni ugutegereza tukareba uko bizagenda. Ariko nk'uko bisanzwe akenshi Kongo nitangira ibizambya, ushobora kuzajya kumuka mu minsi mike ukumva Kongo ivuze nk'ibintu bidafututse cyangwa kumva iriyongoje irabateye, mbega ugasanga ibintu birongeye bisubira udubi. Ahubwo ni ugutegereza tukareba ese mu 23 koko izaharekura igenderekura n'ahandi hose bitewe n'uko bagiye baganira, cyangwa se hazabaho yuko bongera kurwana none bakabasha gufata n'ahandi. Kandi mu by'ukuri impamvu buriya bari gufata Walikale bakomeza bajya Kisangani, nibuke mu minsi ishize hari Sukhoi 25 yaje irasa ku baturage b'Abanyamurenge. Rero ikibuga cy'indege cyaba kiri hafi aho n'icya Kisangani. Mu by'ukuri ubwo ngubwo ikibuga cy'indege cya Goma, cya Buka, cya Kavumu, hari Bukavu, ibyo mu by'ukuri ntabwo bibasha kugenzurwa mu 23. Ubwo bivuga ngo indege yose yaza gutesha umutekano hafi aho ngaho igomba kubiturutse Kisangani. Rero kuba yabiri Kisangani ni bimwe mu bintu byatuma bifuza kuba naho bahafata kugira ngo bashe kugira security ihagije. Rero ubwo ni ugutegereza tukazareba ukuntu bizagenda. Rero andi makuru none ari uvuga mu burasirazuba bwa Kongo, mwibuke M23 yahaye SADC amasaha, hari iminsi yabahaye kuba bagomba kuba bamaze kuva mu mujyi. Rero hari kimwe mu bintu bibashije kuba agaterera nzamba, banze kuvayo, banje kuvirwa. Ni iki cyatumye banze kuvayo? Icyatumye banga kuvayo, hari imitungo, hari amamari za zahabu, za gasegereti, za koruta bari barafashe baradepye mu bigo bavuga ati isaha ku isaha twabijyana, none babuze ahantu babicisha. Mu 23 no ifite amakuru yuko ibyo bintu bihari, nabo baritsize baravuga ati
natwe izi mari ntibazitujyanana. Rero barimo barahiga ukuntu babyambutsa. Inzira yonyine ihari yo kuba basubira iwabo niyo kuza bagaca mu Rwanda bakagenda bakurira indege bakagenda. Kandi urumva nta kuntu baca ku mipaka batabanje gusaka imari bajyanye n'ibiki byose. Kandi ibyo ngibyo nabyo M23 ntiyatuma basohora imari z'abakongomani ziri aho baje kubasahura, nabo ntibatuma bazigira. Noneho ikindi cya kabiri, ibikoresho bajyanye, ibifaru by'intambara, imbunda, amasasu, ibintu nk'ibyo mbega bikomeye cyane. Barifuza kuba basubizayo kuba basubira iwabo bagasubizayo n'intwaro, ariko M23 no yakaniye ati ibi ngibi uyu ni umutungo w'abakongomani mushaka kujyana, nta mpamvu yo kugira ngo mutware muze mudusahure, tunareba tunabirebera tunabihorere mugende. Ni mugende imari ibi bikoresho buri kimwe cyose mubisigaha dusigare tubikoresha, cyangwa se nimba mudakeneye kubisiga ahangaha ntari bindi mugumane nabyo hano. Ubwo ngubwo nabyo byabaye ikindi kibazo, byabaye ibintu bikaze cyane. M23 nayo ntabwo bayibikurana aho ngaho, kandi nabo kugira ngo bataye babihasize nabyo ni yindi case. Ubwo ngubwo nabo barifuza kuba bagenda ku mahoro, bagenda mu izina ryiza, ariko ntabwo byakunda yuko bagenda neza nk'amahoro kandi baratsinzwe. Ubwo ngubwo nabyo ni ibindi n'agatereranzamba. Rero ikindi kintu gikomeye cyane ku Burundi mwibuke bwafunze umupaka w'u Rwanda ubahuza, umupaka w'u Burundi ubahuza n'u Rwanda, ngo u Rwanda ni umwanzi, ngo u Rwanda mbega babigenza gutyo. Ariko mu by'ukuri hari ikintu bari bizeye. Ubundi nk'uko bisanzwe muri izi nce zacu akenshi dukunda kubona ibintu bikomoka kuri peteroli biciye cyambo cya Mombasa cyangwa cya Dar es Salaam. Rero inzira yabashaga kugera i Bujumbura ni inzira iturutse Tanzania ndetse n'iturutse hano mu Rwanda. Nyine amakamyo atwaye ibikomoka kuri peteroli akagera ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi akambuka akagenda. Noneho rero ubwo ngubwo nimba umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi wari ufunze, hari inzira ibasha kugenda igaca Rusizi igahita yambuka i Bukavu, ikava i Bukavu igahita imanuka Kamanyora, ikava Kamanyora ikagenda igahita ikata Uvira, igahita igenda ikinjira mu murwa mukuru i Bujumbura. None mwibuke yuko mu 23 ari umwanzi ufatika mu 23 mwika kari Burundi. None bafashe Bukavu barakomeza bafata Kamanyora, baragenda bafata na Uvira, barabasha kwigenzura. Bivuge ngo nta kamyo iyo ariyo yose yabasha kwambuka ijya i Burundi. Muri make umupaka urafunze, keretse na kumunyamaguru niyo babasha kugenda. None i Burundi babuze uburyo ki ibikomoka kuri peteroli byahagera, kandi na Tanzania bafitanye ibindi bibazo. Hari utubazo nabo bifitaniye uburyo imipaka myinshi yafunzwe rwose. None ubwo ngubwo i Burundi wumve yuko umuntu ufite imodoka ari wese, imodoka arabitse bari kugenda kandi azigeze igiti. Ubu ngubu inkweto z'abaherwe i Burundi zigiye kumira mu zigiye guhengama, kubera yuko iyi modoka ntabwo wayikura mu rugo idafite essence, nta mazutu. Imodoka yaba ari imodoka z'abantu ku giti cyabo ndetse n'imodoka zitwara abagenzi zabuze ibikomoka kuri peteroli, zahagaze. Ubu ngubu ikikomoka kuri peteroli cyabaye ikibazo, barimo baragenda n'amaguru. Mbega urumva ubuzima bwahagaze. Barimo barashaka ukuntu barimo kohereza intumwa zaza kwinginga u Rwanda, ariko nabo bohereza intumwa, perezida wabo navuga ibindi, avuga n'abo u Rwanda ibintu nk'ibyo, kubera amadolari Tshisekedi yamuhaye ari gutuma amukoresha ibintu bituma n'igihugu cye kijya mu kaga. Bikaba bivuga yuko ibi bihe byaba ari bimwe mu bihe bya nyuma by'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mwibuke bwo CNDD-FDD, mwibuke Pierre Nkurunziza umwe witabye Imana. Ubu ngubu niwe wari perezida, avuyeho hajyaho Evariste Ndayishimiye. Rero nawe yari muri icyo gisirikare, gutyo baruhererekana. Rero bitewe n'ari amadolari bari kurya muri Kongo, agiye gutuma boreka igihugu cyabo, agiye gutuma igihugu cyabo kigwa mu bukene bukabije kandi bidatinze, n'abaturage bashobora no kubana mu ivuriro. Rero murakoze kuba mwarimu mukurikira aya makuru, kandi tuzaduhora tubaha n'andi makuru mashyashya, andi makuru agezweho, andi makuru mbega
icyerekezo. Turabashimiye, mwari muri kumwe na Forbes. Uhoro ubategurira ibintu byiza cyane, uhoro ubapangira. Ubu ngubu bimwe mu bintu bishyashya nabyo tugiye gukurikizaho mu kanya, nabyo muhore mutegereje buri nkuru iyo ari yo yose, kandi mujye mwikoza subscribe. Mu kanya turaje twongere tuganire.